Ол көбінше эле камышпы? Камыш аралашкан, а? Ушунун Камышко? Биричкос. Бедек аралашкан. 450 сом. Камыш керек көбүнчөсү. Жок, камыш жок. Ябайке, таза беде канча болуп калат? 550 деп. Ассаламу алейкум. Биздин подписчиктер, урматтуу көрүүчүлөр, туугандар, бүгүн Чүй областы Пригородный мал базары Бишкектеги. Азыр так 16-чы, бүгүн 16 март 2024 жыл. Койлор жакка келип калдым туугандар. Видеого класс басып колдоп туруңуздар. Койлордун баларын билип берейин азыр сиздерге. Бисмилlah деп солоп аткан жер кайсы жерден сурап коеюн. Так. Качан өдөшөп? Эркек койлор алар, а? Ургач койлор 18ден. 18ден дейт. Так. Серке канча экен, серке? Теке. Канча деп атасыз? 10 000 сом. Азыр. Канча чыгып калат примерно? Жытыда мощный, да? А? Жытыда мощный, серке. 10 000 сом. Так, дальше. Мощный экен. Эке, койлор канчадан болду, койлор? Bir тартып коюнчу базарга. 9дан. Жаш эле койлор, орто жаштагы? Козулар 9дан. Койлор деле тартып турайын беке. 9дан сурады. Канчадан болду туган? Канчадан болду? Сатып алдым азыр. 11'de сатып алдым мен. Азыр. Козуларбы? Коз. Молодец, жакшы экен. 11'de дедиз, а? 11'ден сатып алынып тур. Качы козулар алынган балар экен. Кочкор канча экен, аба кочкорлор? 45 000. Канча тиштер? 4 тиштер 45 000. 45 000 сомдон. Так, дальше азыр айланып көрсөтөйүн. Козу канча байке? Козу канча деп атасыз? 13. 13 эркек козу, эркек, а? 13 000 сом. Ава койлорду канчадан сурап атасыз? 15,5. Жаштар кандай болуп калды? 4 тиш аралаш экен, а? Козусу бар экен. Байкебиздин айтты балаларын. Азыр сиздерге тетиги жакта киребеш жагынан чөптүн жанында арашан койлор бар, аларда билгенге аракет кылам. Канчадан алдыңыз? 11'den козулуу койлор. 11'den алынып тур. Бир аз жүдөп калып тур, арыгыраак экен. Так. Жол байкелер. Büyük ayırdı. Кошкорлор канча экен, кошкорлор? 17'den. 17. Козу кошкорлорбу? Козу кошкорлор 17. Мал базарга тартып коюн, мал базарга. Канчадан деп атасыздар байкелер? 25'ten. Булар канча, 2 тишпи же козубу? 1 жаштар мына 25 000ден байке сурап атат. Мал базары көрүүчүлөр. Мына. Чоң кочкорлор канчадан деп атасыздар? Канчада 150'den. Булар да 150'den. Булар ба арашан деген кочкорлорбу? 150 000 сомдон. Канча тиштер булар? 4 tiş, 6 tiş, 4 tiş так. 150 000 сом. Арашан дегендер. Номер айтып коюнчу, ушундай номерин алып кой дедилер. 0773 96 24 55. Байкебизге байланыша бересиздер. Мына 150 000 сом. Мына тетигиси арзан эле айтты. Азыр дальше көрсөтөйүн. Козулар канча экен, козулар аба? 11'den. Мына туугандар, 11 000ден. Базарга тартып көрсөтүп коюн, үйдө отургандар көп. Эже канчадан деп атасыз козуларды? 6,5 000 сом. Каралар ассыздагы? 6,5 000ден. Эркек ургач аралаш экен, а? Ургач оң жагында, сол жагындагы. Канчага сатам дейт? 20-22 Азыр дагы дальше көрсөтөйүн дагы. Азыр тезирээк арашан жакка өтөйүн. Канча түшөйүн? 18 болор дейт. Так, муну айтасыз 18 деп болор?
Moşlu. Kança aytish biri? Qozu, Ha, qozu, 18 ming so'm. Kissaylık gördün mü? Oldu, moşlu ekan. Bozor yo'q, miqti. Do'st, qanchadan? 30. Qo'zlar menmi? Qo'zli qo'y 30 bu. Qo'zli qo'y 30 ming so'm ekan. Tak, bu yoqda jash qo'zlar da bor ekan. Qanchanda da sava? 10 tartan. Ha, 10 tartan. 10. Halanlar. Qanchada otasiz? Ha. Qanchada otasiz? Yok önde. Ha. 10 tartan. 14 deydi ekan. 10 tartan. Tartan. Oldu, 14 deydi. Bunda jash tug'ilgan qo'zlar da bor ekan. Var qanchanda da shepter? Kaçı? 6'dan. 6'dan. Erkekler mi? Bilmem Karaganda. Erkekler. Erkekler 6 ming so'mdan. Tak, mojede da soda oldu. Yok gelecek. Shepter qancha oldi shul? Sekret bo'lsa. 13 bol. 13 qo'zismen bo'ldi. Ha, yaxshi. YouTube'ga chiqarasizda? Bu qancha ekan? 8 qo'zismenmi? Ha, chiroyli 25 qo'y. Mana 8 qo'zismen. Qo'zlari erkakmi? Ha, mal erkek mallar qancha? Mana 25 ming so'm. Aka, qo'ylarni qanchadan so'radasiz? 23 ballar men 23 ming. Shiro olasizda. Tak, 23. Qo'zi qancha ekan bunda? Qo'zi bu? 15 ming so'm. Shep, qo'zlar qancha ekan qo'zlar? 12 da erkek ha? Erkek 12 ming so'm. Shep, qo'zli qo'ylar qanchadan bo'ldi? Ne olur? 12'den. 12'den. 12'den bunu son 4. Bu qara qo'zisi men ekan ha? Buni ko'zga o'xshashgan qo'zisi. 12 ming so'm, 14 ming so'm. Tak, qo'ylar negizi. Qo'ylar ko'p, tug'anlar qo'y izlaganda bozorga kelsanglar topasizlar. Qanchadan deyapsiz Qo'shqordi? 100 ming so'm arashana. Qancha chiqib qoldi? 400 ming so'm. Qulog'i artdi, mana tug'anlar 100 ming so'm ekan bahasi. Qo'ychi, mana qo'y bu qo'zisi. Bu qo'zi qancha? 30. Qo'zisi 30. Tak, hozirdaги qizil qo'ylarni qarab ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Atayin tanlab. Qo'zli qo'y qancha ekan, shep qo'zilsi menin? He. 30 ming so'm. Bu обычный qo'y bu, cho'ba qizil qo'ydan bu. Aralashma 30 ming so'm. 30 ming so'm. Mana og'ichi, qo'zisi menmi? Bu qancha? 27. He. Qaranda qo'zisi o'zini o'xshash ekan, qarab olgan. Bunisi. Bunday qo'zi ekan. Sizlarga bir narsa olsangiz orqaga bergingiz kelmoqda. Qanchadan so'da oldi? Yemin keyde bolup qoladi. Onun Qanchadan so'da oldi? Bir qancha jo'l atnala bergan, negazichi? Shu jo'li yo'q deganda o'z nimesini bergan. Ha, bular bularniklar taqsim. Bularni 25 so'm. Jol burasında var. 25. Ben de alışor kişiye 25 tortdi. şeyler şu. Var biron ekan. Bugün kunla oruzaman kişinin hattavay özünde alı sattı yerine. Qanchadan so'rab o'tasiz? Qanchadan sheplar? 60 ekoni. Ekoni 60. Qo'zlar ha? Arashammi? 60. Mana qo'z izlaganlarga. Nomer aytib qo'ying shep YouTube'ga. Nomer yo'q bu. Mana negiz qo'z izlaganlar. Bozorga kelsanglar, Pirgradni eshikning jonidan adresi. Ya bunuz mendan qo'y qancha bunuz? Bo'ldi. Negiz bahasi qancha dedasiz? Ya, qancha? 100 dollar. Ha, 10 ming dollar. Moshni. Hamdozimda o'z tarafida bunday balasini qo'yjayani ko'rib qoldim-da. Xudo xarakasi. Qanchadan so'radasiz? 25 ming. Qo'zlarmi? Qo'zlar 25. Arashanning qo'zlari ha? 3 baş. Qo'zlar, tak. Balalar qancha dedingiz? 170 ming so'mdan. Shu cho'g'i sotiladi ekan. 3'e 1 370 be. Qo'zlar 3'e 1 370 ekan. 86. Hozir tak. Qo'ylari 86, 96 pashta 1 metrga yaqinliklar ekan-da. Nomerni aytib beringiz.
0704 85 85 55 55 44 мына кулактарын көрүңүздөр. Үчөө биригип 170 миң сом. Линиялар бар дегенсе. Линиялар байкезге кайрылы бериңиздер. Постоянный койлор, козулар бар экен. Так, дальше көрсөтүп коеюнчу. Алдыңыз ба? Канча болушу? 45 миң козусу менен 45 миң болуп тур. Bunlar kançadan eкен bunlar? Koylar ha? Koylar. Kançadan suradasız? Birisi 80 bin, birisi 120. 120, 80 bin. Linyalar var mı? Ha, kanday desin. Ha, 80 linyası varken 80, 120. Bağlar nomer ayıp koyup nomer. 709 0709 10 01. 10 kança dediniz? 10 01. 10 01. Birisi 100, birisi 120. Ha, 80 linyaları izleyenlerge mына туғандар. Так, туғандар, могу жерде чөп турчу эле, чөптөр да келбей калып тур кошуп коеюн десем. Койлорду тиги баштан базар башталгандан баштап бул жагы мына түгөнгүчөн келдим. Эми арасында кээде тартылбай калгандар болушу мүмкүн. Видео класс басып колдоп коюңуздар. Бүгүн 16 март Пириградный мал базары болду.